Izirhatsha emzimkhulu we-SABC e-Auckland Park zihlanganiswe zinkuthalizi tafula lesindebele ezingaphakathi kwalo makhiwo obonako nanzi ezijujileko. We have systems in place as Nedbank to make sure that all costs associated with any project we are involved with are accounted for. Ikomiti ehlela umhlangano wokuxoxisana ithi ukuzirhoqisa kwenhlangano ezihlukahlukeneko ekubeni ingcenye yesichema esibhincela inkulumiswano yelizwe akabe nomthelela emhlanganweni wayo. I don't believe that expanding the GNU is going to assist the GNU to go forward. I think it's going to complicate things even further. Umholi we-DA uthi abakawufumana umhlolo obuya ku-ANC malungana nokungezelela inhlangano ezingaphakathi kwakahulumende obumbano. Itshalwe ngesithunzi nangehlonipho yenkosi yakwaDlawulale uPoni Jafta Mahlangu umaphepha wesibili wakosomtshatsha. Emagumbini amane wephasi lapho ukhona sithi kuwe akwande sithemba bona amavuko wakho mahle begodise ulungele ukuhlanganyela nathi lapha endabeni zesindebele ku-SABC 1 Kinguthulani Bongo. Ukuzirhoqisa kwenhlangano ezihlukahlukeneko ekubeni ingcenye yesichema esibhincela inkulumiswano yelizwe akabi nomthelela emhlanganweni ohlela inkulumiswano eyokubanjwa ngepelaveke esiyakiyo. Lokhu ngokuya ngusihlalo wekomiti yehlelako uBuyitshoko Clark nakakhuluma nembikindaba eUnisa ePitori ngamalungiselelo wenkulumiswano le ngeveke epheleleko inhlangano ezimbalwa ezifaka kaThabo Mbeki kaBikho FW de Klerk Kenya Desmond noLeya Tutu zizirhoqisile kubeni ingcenye ehlela inkulumiswano le balila ngelanga lokubanjwa kwayo zemali nokhunye. Konke kujame ngefanelo ukubamba umhlangano wokuthoma wenkulumiswano yelizwe. Ngelesihlanu isiqhema esibhinqako siyahlangana. Ngokuya ngesiqhema esibhinqako emalangeni amane adlulileko kube nomehluko omkhulu nakumadaniswa nezinyanga ezimbalwa ezidlulileko. Emalangeni adlulileko ihlangano kaThabo Mbeki, Desmond noLeya Tutu yinkosi Albert Luthuli niyaka FW de Klerk hlangana nezinya zisirhoqisile ekubeni yingcenye yesiqhema esibhincela inkulumiswano le. Bangange ngelithi kuphulwe ihloso yenkulumiswano le indlanganezi zikhulumise ukubandakanywa kwezakhamuzi zekhethwapha isikhathi esincane ukuhlayela kwemali nendawo yokusebenzela. Over the last 4 days, so much was done compared to the past several months that I can say as a matter of fact. Ekuthomeni komnyaka imali engange 700 million yokubamba inkulumiswano le yarariningi. Kufungiwe bona zonke imali sizokuvezwa bona ziye kuphi nakuhlanganwa kwePitori ngepelaveke le. Isithembisisi senziwe emnqophiswe neDlack uMakhukhu Mampuro osebenza nonobhala wesiqhema esibhinqa umhlangano wekwethula kwenkulumiswano yelizwe. We have systems in place as Nedbank to make sure that all costs associated with any project we are involved with are accounted for. Through our own efforts, we realize how important this process is for South Africans. And because of that, we have largely been really committed to ensuring that this process is truly citizen-led and citizen-centered, and that if it means we have to utilize our own resources to that end, we have. Amehlo wonke asepelavekeni le isiqhemesi sinikela ukuza nendlela zokusebenza kwenkulumiswano le eyokurarulula ukusabalaliswa komnotho sobelelisi ubulili kunye nokukhahlunyezwa kwabomma nabantwana hlangana nokhunye. I-Democratic Alliance ithi ayikafumana umhlolo obuya ku-ANC malungana nokungezelelwa kwenhlangano ezingaphakathi kwakahulumende obumbano. Ubudlelwano be-ANC ne-DA abusibuhle bona kodwa yikho ihlangano efuna ukuhlala. I-DA ithule ihlelo lokufukula umnotho elingakhambelani nemigomo ye-ANC yokunikela amathuba kilabo abadinywa amathuba phambilini kunye nokubuyisela kwenarha. That is why every time there is a
Umholi we-DA uJohn Steenhuisen useyigxekile imizamo ye-ANC yokwengeza amanye amaqembu kuhulumeni wobumbano. Isigungu esiphezulu se-ANC sevumelana ngokuthi sizofaka amanye amaqembu ngemva kokudonsa kanzima ngesikhathi izama ukuphasisa isabelo mali ne-DA. uSteenhuisen uthi i-ANC ayikaze ixhumane nabo ngalolu daba. Yize kuyisinqumo esidinga ukuthi kube nokuvumelana phakathi kwamaqembu abambisene kuhulumeni wobumbano. I don't believe that expanding the GNU is going to assist the GNU to go forward. I think it's going to complicate things even further. We already have 10 parties in the GNU. It's one of the largest coalitions in the world. Leli qembu lithi linamasu okusimamisa umnotho wezwe njengoba liphezulu kakhulu izinga lobubha ukwentula kwemsebenzi kanye nokungalingani ngokwenhlalo. We cannot emphasize enough how important it is that we move with speed to concession, freight rail and port terminals and end Transnet's stranglehold. We've seen already this morning concerns being expressed about Transnet's ability to be able to continue doing what it's doing. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen usenxuse abaholi bamanye amaqembu ezepolitiki abakhona kuhulumeni wobumbano ukuthi kumele kusimamiswe umnotho waseNingizimu Afrika ontengantengayo okwamanje. Uthi imithetho efakiwe njengokuthathwa komhlaba kwabantu benganxephezelwa kumele ususwe futhi nento yokubizwa nge-triple based black economic empowerment kumele isuswe ngoba iyona ethunaza umnotho waseNingizimu Afrika. Ngusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngikomkhulu be-DA eBruma. Amalunga we-Operation Dudula afike ngendlovu yangena emtholapilo weLillian Ngoyi eDiepkloof eSoweto afuna ukukhulumisana nabaphathi bomtholapilo longoRhabako. Lokho kuza ngemva kobana kubotshwa bomma abathathu iveke epheleleko ngezwa ngobatsho kobana bafike emtholapilo bathi iingula ziveza bomazisi. Abathathu aba bavele ekhotho kaMagistrata we-Orlando namhlanje batjatshululwa ngebheyili yasimahla. Icala labo litsuliselwa amalangana kalitshumi ngoKhukhulamungu. Imphathimandla ze-Operation Dudula zivakatshele emtholapilo weLillian Ngoyi eDiepkloof ukukhulumisana nabaphathi bomtholapilo lo ngalokho abakulindeleko namahlelo wokususwa kwamaphandle emtholapilo lo. Abomma abathathu abamalunga we-Operation Dudula babotshwe ngeveke epheleleko babotshelwa izwa ngobatsho yokufuna ingula bomazisi bashatshululwe ngebheyili yasimahla. Masihamba kanti kunamaveni amaningi ngathi kuboshwe abantu ababulele or bebabamba imali or kwenzakalani sesiyaphushwa khona lapho ukuthi sihambe siyongena evenini. Angibanga right especially for Women's Day. Kumanje nje angikho right ngijabulile nje ngoba ngingaphandle ngijabulile kakhulu. Uthando Madondo we-Operation Dudula uthi lokho abakwenzako ukuvikela iSouth Africa. The bottom line is that we're still standing firm and saying illegal foreigners would not be allowed into our general public hospital. That space is reserved for South Africans and South Africans only. Kodwana nanyana njalo kuvela ukuthonyeka ngokuphazamiswa kokusebenza kwamaziko wezempilo ekudoswa phambili malunga we-Operation Dudula. I-Human Rights Institute ithi izenzo ezizibangelwa kungazwisisi kuhle umthetho kanti kungaphazamisa nokunikelwa kwezenzelo eziqhakathekileko. If we undermine or we breach the very laws, the very principles that we are saying we want to protect, that does not give us that appreciation. Umnyango wezempilo ukhalime ngamagama abukhali izenzo ze-Operation Dudula nezinye inhlangano zomphakathi eziqothela amaziko wezempilo. Itshalwe ngesithunzi nangehlonipho eyifaneleko. Inkosi yakwaDlawulale uMaphepha wesibili wakoSomtchatshana. Inkosi uPoni Jafta Mahlangu itshalwe ngekosini ngedrayini kwaDlawulale eLimpopo ngaphasi kwakamasipalata we-Elias Motsoaledi. Zinkhulu zembusweni, amakhosi nabantu abaphumeleleko bonyana babekhona nakutshalwa inkosi. Usokhemeri we-SABC uKlasikhosana kunye nombikindaba uphindile Msiza baphumelele kuyokufika ngedrayini basihlanganisela nakumbiko. Iphekelelwe kuboyise emkhulu ngesithunzi nehlonipho inkosi yakwaDlawulale uPoni Jafta Mahlangu wakoSomtchatshana. Umphakathi uthi nakuyinyanga yembulwe mamafu ngokukhothama kwenkosi ebeyibaphethe ngezandla zombili ibalalela kikho konke ebebakutsho.
Abanye bathi lingakhe lingafela futhi nehlelo likaNdabezitha laqobe eminyaka lokuhlanganisa abantu abanganabantu. Ngitsho amasokana abhalelwa ukuthatha kuye nabodade esolo bangatshejwa amasokana ukube kanti sebasesigabeni sokuthi ngathana bayenda. Bathi esigodlweni bekukulapha ababalekela khona. Safika thina sibantazana njengoba usitsho ukuthi salila ngomhlako womendo. UNdabezitha akasi-undermine wasithatha wasifaka engqondweni wenzeka umnyanya. Whoever okade nama challenges knew ukuthi kumele abalekele esigodlweni athole ihelebho. So sarabhela ke esigodlweni ukuthi indlela obaba sishiyekiyo ngendlela azokade siphethe ngayo still siphethe ngale yandlela. Ebegade basebenzisana nenkosi bafakazelana ngalizulinye bathi ube umuntu wabantu begodu bathi ubukhosi angekhe bachabalala. Sikuthokozayo futhi ukuthi nalesihlalo lesi sinabanikazi abangona ngamehlo ngibo futhi abazokulungisa nomjamo wonke okhona enarheni. Amaphepha wesibili usibuthelele sibe ngwabakhe njengekukhu nayibuthelela amazina nyawo isaba ukuthi inkosi lizawathatha. Esichabeni sakwaDlawulale ukulala kwenkosi akutsho ukuphela kwesizwe. Ukutshalwa kwenkosi uPoni Jafta Mahlangu wakosomtchatshana kukhanjelwe makhulukhulu wabantu kubalwa hlangana bembusweni wesifunda seLimpopo. Okhulumela umnyango otsheje indaba zamakhosi eLimpopo uBioscope Makamu uthi uzokukhumbula inkosi ngamahlaya wayo okufakazela isitshaba ukuthi umaphepha wesibili ube inkosi ebusa ngamahlaya. Umakamu uthi njengosomkhandlu uzowusekela umndeni wakosomtchatshana phezu kwesiqundo esifaneleko sokukhethwa kwenkosi elandelako yakwaDlawulale. When he had an opportunity to speak in meetings, he will always put an English word and say, you must always have that voice of reason. So he will tell you that whenever you speak, don't just simply speak because you are afforded an opportunity to speak. Speak the sense, speak what you should build. Umntwana enkosi uMbusi Mahlangu okhulumela isigodlo sakosomtchatshana uthi kwakhathesi ilanga lisachingile liza ukuthi lingaphuma isitshaba sivikelwe. Isigodlo sokuhlangana sibeka ilanga ukuthi sibe khona sonke ngoba asifuni into yakhe yenzeka kusozizwe emakhosini athize bathi babeka inkosi kuhlangahlangana nomnyathi bekangekho sifuna sibe khona sonke sikhumbuzana ukuthi inkosi ibekwa njani ngokuya ngoNdabezitha. Itshaliwe inkosi yakwaDlawulale ebeyibusa ngethando nangamahlaya kanti lokho kutsho ukuthi kusuka la ukuchinga phambili kuzabe kuvuleka ikhasi elitsha elizokuragela phambili nokutlola umlando wesitshaba sabaNdebele ukuchinga phambili. Lala ngokuthula amaphepha wesibili maphepha ngotshana abanye abaphepha ngomthangala. Ndabezitha nginguphindile Msiza wendaba zeSABC ngibika ngisedrayini ngekosini kwaDlawulale. Uveleka featuresana ekhothoka mahastrata weGarankuwa umsolwa welzenile eMzambikwe othi batsho uyinyanga kamacala ukuphula umthetho ongena kwamaphandle ekhethwapha. Lokhu kuza ngemva kokubana atholakale nensalela zabantu okulandela isihlakalo sango 2023 sokubulawa ngesihlungu kwakaHunze Makhubela weminyaka ema-20 ubudala. UShikomboya wabotshwa msinyazana ngemva kokubotshwa komsolwa weminyaka ema-29 ubudala kunye nomunye weminyaka ema-38 ubudala abatholakala baphethe ufunjathwako kaNgazimbi. Umndeni wakwaMakhubela babawe ekhotho ukuthi idime umsolwa ibheyili. Umsolwa weminyaka ema-26 ubudala uShikomboya ekuthomeni utshele ikhotho ukuthi uzwa kuhle nakukhulunywa ngelimi lesiZulu kodwana wabhalelwa kuphendula imibuzo ebekabuzwa yona yikhotho ngelimi lesiZulu. Uvele ekhotho ngamacala wokuphula umthetho wokungeniswa kwamaphandle kunye nokutholakala nezitho zabantu nokuba selizweneli ngokungemthetho. Uhlotshaniswa necala lokubulala uHunze Makhubela weminyaka ema-20 ubudala ngemva kokuthi abasolwa ababili uSiramane Moroke omhlali weMozambique kunye noSamuel Mlambo babotshelwa ukutholakala nofunjathwako kaNgazimbi owanikela amapholisa weWinterfeld umhlala walapho kwatholakala khona insalela zabantu. Kore ne ke fila nkate nka ya kwena
gore ke motshware re mo filise ntho a re filiseng yona ntho a irile mo ngwaneng wa borona ke re ke setlogo se le gore se botlhoko thata and then ke leboga government ga ile gore ba khonne mo kireya ke motswantle batho ba modimo a re emeng matswantle a leng ko Jericho a re ba fokotseng ba ya go bo bona ba re bolaela bana ba rekisa go bo bona go family ya bona go Winterfell. Icaleli lithilusele mhla amalanga 22 kuRhoboyi nakusayokuphenyisiswa. Nasibuya entolo. Siyahlomisana siboma siyahelebhana siyayelelisana. Abomma babuthane ndawonye eMiddelburg bayokwakhana bafundisane ukuthi uma angathwali ayedwa akeze nakumhlako bawuthwalisane. Ubukela indaba zesindebele ku-SABC nazikuphundileko ziyatholakala ku-Facebook, SABC Plus, X na ku-TikTok. Asikhambe nazo. And a very good morning to the viewers. It is another beautiful. Before the world wakes, they are already in motion, ready to tell the day stories. Was expected to be very close. You may not see them on your screens, but their fingerprints are on every frame. The women of FTA News and Current Affairs are the heartbeat behind the headlines. With purpose in every step, they enter the newsroom where stories come alive. They don't chase the spotlight, but every single day, they shine. From morning briefings to final script edits, they work behind the scenes, crafting stories that inform the nation, shaping conversations, and giving voice to truth. This Women's Month, we honor their commitment, their brilliance, their passion, and the unwavering heart they pour into every story they tell. In the edit suite, every frame is polished with precision, their eyes catching what others might miss. They guide the newsrooms, lead the stories, and shape the national conversation with courage, clarity, and quiet strength. To the women who bring us the truth, we see you, we celebrate you, and we thank you. Amakhulu wabomma eMpumalanga babuthene eLighthouse City Church elokishini Mhluzi eMiddelburg bagidinge inyanga yabomma ngokuvuselelana, ukusekelana, ukukhuthazana nokufundisana ngokuningi okuthinta abomma. Khulukhulu bemalokishini nalabo abahlala endaweni zemakhaya nemaplasini bathi abomma bathole umthwalo onzima emahlombe wabo. Yeke kuyafuna ukuthi banande babamba imbuthano efana nale yokuqinisana idolo bangalindi inyanga yabomma kwaphela. Umbiki indaba we-SABC uComfort Masombuka uphumelele ukufika lapho wasihlanganisela nakumbiko. Bomma bavele endaweni ezihlukahlukene abafika ekseni elokishini Mhluzi eMiddelburg bayokubuthana esondweni Lighthouse City Church. Abomma babedla ichila leli kwayikwai bagadanga buthaka ingamlobokazi nakayongena kosobantu njengoba nabanje beze ngomnqopho ukubonisana ukukhuthazana ukuyelelisana nokuphandlululana ngenitshijilo eziqalene naboma abaningi elizweni eli. Umkhwezelo ombuthano lo banjwa qobe eminyaka uthi babone kungcono ukugidinga inyanga aboma le ngendlela yokukhulumisana khona kuzakuvela izisombululo malungana nemraro ehagalela aboma. Ukukhumbula lokho kwenziwa boma phambilini ngo1956 nathi sisekhamba enyathelweni lezo siyahlomisana siboma siyahelebhana siyayelelisana ngoba la ngaphakathi sinabodohotere sinama-advocate sinabantu abanama-BSRH sinabantu abatsha ke la esibafundisa nge-gender based violence la sifundisa khona abantu abatsha ukuthi kumele bazijamele ngoba na ungaqala i-gender based violence le ilandelela kakhulu abantu abatsha ngoba badependa kakhulu ebantwini babo baba ukuthi kumele babenzele whatever. Banye bathi nabantwana baba bebendazana ababachiye embuthwaneni efana nalo.
Nasila namhlanje size nabantazinyana bethu ngokufitshane sibiza ukuthi the mother and the daughters ukuthi sikhona namhlanje sizogidinga ilanga leli. Ngizuse into eziningi siyafundiswa la into eziningi sifundiswa ngamabhizinisi sifundiswa ngokuziphatha na unguma bakhona bezomthetho bakhona behlala kahle ze health. U-advocate Balise Masemula Mthweni uthi yena kilombuthano waboma ufundisa aboma nangomthetho omtshado nomendo wesinto kezomthetho. Abantwana banakekele kanjani abazali babo bangasekho nokuthi imtshado lena sikhethako kosa sikhethe bunjani. Kunemtshado ehlukahlukileko esinayo eSouth Africa. Kunabantu abakhambako bokuhlala emzini bangakenri sizokhuluma nangenchijilo abangahle bahlangabezane nazo. Kodwana nanyana kunjalo abomma babalila ngokuthi ebona abomma baqalene nenchijilo eziningi esikhathini sanje bomma khulukhulu bemaplasini nendaweni zemakhaya begodwa bafuna lokho kusikinyelwe msinyana. Endabeni ze-SABC ngikuComfort Masombuka ngikubekela ngisemhluzi eMiddleburg eMpumalanga. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ukuthi ngokubona kwakho abomma abahlonyiswa ngokwanele konabo nabazibambele ngokwabo khulukhulu emaplasini nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Imfundiso nemihlangano eminingi isemadrobheni nasemalokishini bona kaningi bavaleleka ngaphandle. Uhulumeni akangenelele kakhulu kulabo mama abalimayo nje akangenelele ngempela bayibambile indima buka sengiyodla manje. Aboma imbokodo bayazibambela bona ngibukhaleni mkhathi mara ngelinye side bayakudinga ukunakekelwa mkhathi bahlonitshwe mkhathi. Masikenze ngokwaneleyo sisizwe soMzantsi Afrika ukuthi amanina ahlonipheke eMzantsi Afrika. Ayikho lento ukuthi women's day emaplazini khona kuwest. Isikhala sisekhona ngoba endaweni eziningi efana nasemakhampani noma nasemafamily la kumele ngabe baphethe khona isikhundla esiphezulu akwenzeki. Akwenele inhlobonhlobo indlela abantu besifazana abaphethwe ngakhona ekubeni njalo ubeli kuyinyanga yabo. Yes, bona bahlonitshwa ngokwaneleyo ngoba naku bayaqashwa nabo ngokulinganayo nabo babe. Kutsho umbono wombukeli SABC angekhe ithweswe umlando wokuziphendulela kombono wombukeli. Ezemali iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Ibafana Bafana isadosa phambili Guinea ngamakondolo amabili kelodwa emidlalweni weChan eNelson Mandela Stadium eUganda. Imininingwane isakuza endabeni ezilandelako. Kanje ake siqale ubujamo bezulu nobusayi Mathebula naye sekajame ngomumo hlanu kwamapha. Kwamambala Bongwe angikuthokoze. Lotshani ngomvulo ekhaya cala ke ubujamo bezulu ukuthi bunjani namhlanje selivulile phakathi nenarha pheze inarha yonke iSouth Africa zinkomba zomoya lezi ozibona kuziphembetha kancancazana kanti ke ngale endaweni zangeMpumalanga kancane nangale ngeLimpopo unalapho kutholakala khona izulu nge30% livalile ngale ke ngakwaZulu Natal. Nasicaka kusasa ke sibona lapha amathuba wezulu athubuyela khudlwana ngale ke ngeNorthern Cape abuye ngapha ngeFreystata nakezinye indawo zangale ke ngeMpumalanga Kapa livale mafu ngaphangela igwini elingesewula kanike lapha eCape Town ubona ikungu engakhonakala ukuthi ibe khona abantu bachayele kuhle ekseni khulukhulu kanike nasicala amazinga okuchisa iGauteng ibonakala imakhaza ebusuku nekseni ngokuhamba kwesikhathi iyaphola iPitori nge21 angithi lapha eBronkhorstspruit nge20 ngeLimpopo nakhona ke ebusuku nekseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi phalaburwa ifuthumele neliphalale ngezinye indawo ke zithi ukuphola ithoya ndo ngasuthi yona ke imakhaza na imini yonke ngemva kwamadina nge19 eMpumalanga ibonakala ebusuku nekseni kumakhaza nayo
njengendawo eziningi. Isikhukhuza iyafuthumala boMiddelburg eMalahleni kumakhazana imini yonke kubomhlanga nangapho kubobhundu sibona ke indawo ezinye eziyaphola ngemva kwesikhathi. KwaZulu Natal ibonakala ifuthumele ngemva kwamadina kusebusuku nekuseni lapho kumakhaza khona. Kanti ke nasiyokuqala isifunda sangale ngeMpumalanga Kapa kumakhazana ebusuku nekuseni kumakhaza hle kodwa nangokuhamba kwesikhathi kuyafuthumala kuboqonce neEast London ngezinye indawo kupholile ngaleke ngeTshingalanga Kapa sibona lapha eCape Town kumakhaza imini yonke nobusuku bonke abantu bambathe bafuthumele nangale ngeFreystata ukuthi kezinye indawo zangaleke ngeNorthern Cape nakhona ke kumakhaza ebusuku nekuseni khulukhulu eSutherland. Sibonani ngesikhathi esilandelako. Dido.